Hi students, determiner ko ngasi namuk akhoi determiner khangna tause sida akhoina determiner se yamna samdi samba adubu yamna confused to oi bhai tar yam samamna mas adu sigi samamnariba sammiba pose khangagadi samamnabse kokani natra aduna ngasidagi suksoi soidana aina noigi samamnabdu kokhallage khandana sigi determiner je porakpane aduga sida akhona khangaugudusi adjective ta determiner ji challe khara hai oja khara namuk chande hai junior english grammar da di determiner je tongana paro space se makal mapan suna khaido matung da naina bane khara atopa khara dana mu determiner je adjective ko chamana poni ma adjective ki type amo na chalan gi si ga hai gi bane bako pointing bu isunu aikoi gi di ma se khangba amadi haiba siznafam do chumna ngangba ibada haira lore ko okay let's start sida why is it wrong to say yamo akoina tarambaneba give me pen haiba maga sida but correct to say give me a pen sida ba haise tai sumna nate yamo aina give me pen haiba kan sida lale ba sije lale har kaneba give me a pen hai kan lale har oeba sida e yorpui kari giro sida lale har je ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯦꯟꯁꯦ ꯀꯃꯟ ꯅꯥꯎꯟꯅꯦꯅ ꯅꯥꯎꯟꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯀꯃꯟ ꯅꯥꯎꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯀꯃꯟ ꯅꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯝꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯒꯤꯞ ꯃꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯦꯟ ꯒꯤꯞ ꯃꯤ ꯗꯦꯠ ꯄꯦꯟ ꯒꯤꯞ ꯃꯤ ꯗꯤꯁ ꯄꯦꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯒꯤꯞ ꯃꯤ ꯄꯦꯟ ꯀꯣ ꯒꯤꯞ ꯃꯤ ꯑꯦ ꯄꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯆꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯩꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯑꯍꯥ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ what is a determiner determiner ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ number one a determiner is a wordꯅꯤ that come before a noun nounꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ to give more information about it to give more ꯅꯥꯎꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯄꯤꯅꯉꯥꯏꯅꯦ ꯖꯁ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯁꯨꯡꯅ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯊ꯭ꯔꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯣꯔ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯅꯣ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯅꯦꯕ ꯒꯤꯞ ꯃꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯇ꯭ꯔ ꯃꯥꯅ ꯀꯅꯥꯒꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯑꯃ ꯈꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯦꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯒꯤꯞ ꯃꯤ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯑꯍꯨꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯔꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯅꯥꯎꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯦꯗꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯇꯤ ꯅꯥꯎꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯤ ꯏꯁ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯐꯨꯜ ꯁꯤ ꯏꯁ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯐꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯏꯁ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯐꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯐꯨꯜꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯗꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯥꯎꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯗꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯔꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯑꯦ ꯅꯥꯎꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯝꯁꯦ ꯑꯦꯗꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯗꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯇꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯔꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏ ꯂꯚ ꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯗꯣꯒ ꯑꯥꯏ ꯂꯚ ꯃꯥꯏ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯗꯣꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯅ ꯀꯂꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯀꯂꯔ ꯑꯦꯗꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯊꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯗꯦ cannot stand alone as noun ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯥꯎꯟ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯔ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯒꯤꯞ ꯃꯤ ꯁꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯒꯤꯞ ꯃꯤ ꯁꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯝ ꯄꯤꯔꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯒꯤꯞ ꯃꯤ ꯁꯝ
water hairs adu di e man pirai sing ni give me some money mai ji paisa ne hai adu ita shman kadi gumba mai matung da noun ma hapak tragadi ma di batom da leibungam lo sing masang point 3 ke ko jai gre adu ka mana matam supada wahang kharagi pakum pi gane which one karam bano hai ta kani how many kaya no ta kani whose kana gi no ta kani what kind karam makhan gi no ta kani si jing si ki example amum pirga amum nei na se ko khang da be da bani ko si khang ga di nang sentence i ba kan da phajar ka do ni nang confidence like ka do ni ai use su mi bra la li bra do nang confidence like ka do ni ko okay examples da which one gi example I want that book ai karam mano hai kan adu gi du hai kan that na mo hu silaktra that na tak lai ko ah adu ko ma how many hai she has 3 apple ma apple kaya lai bano hai kan how many kaya no lai do hai kan 3 3 na masak talatra sumaina matham yung si sida mathang gi da whose kanagi hai du ni ko my bag is heavy kanagi bag no bulumi dubu my gi to bag tu gi yung akoina sumaina determiner ma habla posina sentence to pung hongon gi tra ai di pung hongon gi means exact am ta ki my ai kan da top gi bag na tram ne ai gi oir dum ne specific oina ta khra do ne aduna masi akoina determiner haiba kanjida akoina my definition pi kan sumani am haine determiner is a word that plays before a noun ko to specify identify or limit hai that means noun do masak chap exact tak na bagi demakta seasonary ba noun gi mamang da thamli ba wahi du bu determiner ka we na haine ye ba ko sumaina my si haiba kan atop gi oi bi ar roi ai khaki oi do ne what kind ai karma makhan gi no yong sik what kind ji answer pi ne ham natra yong I like this kind of music masiki makhan gi music hai si makhan ji gi music se ai pa me hai kan si this hai ro wai si na makhan ta bane oh this kind of music si ne ta bane sumaina to raga what kind hai ba kan man type to this hai bo wai sin ta oh si gi makhan gi ji ni ye man pa mi do karamba makhan gi no hai ba se sumai to raga ta kane ba ko never je khoi na makhal jing ji bu yeng se ba ko ma se makhal ni pan to na khai do hi maru oina articles demonstrative possessive quantitative numerical distributive interrogative and emphasizing ko sumana articles da akoina a n da leire ko sigi akoina used to show general or specific reference hai bane samna hai kan da akoina a boy hai kan nupa me ta yai ko aduga muk sigi c at and upon c e ji ni ko determiner je n je sina C at an apple si jina specific oi de mo je general oi ba the teacher har kan specific oi re man hai bo za do na tra de ko is in the class mai to raga specific oi ba na traga general oi ba ma phongdong na bo honar ba kan da si ki determiner jing je si da gare ko boy si da boy si kari gum ba na khanga do si je kari ne ba common noun ne common noun si da es hapam ma ga di is yom da bi ai ba ko es yom da bi da 이 합법답니다. boy 각당 하여가 is playing 하여가디 난이 센텐스 또 라레 나 하이너라네 버코 오케이 바카무 잉시 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ demonstrative determiner ꯍꯥꯏꯒ demonstrative ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯜꯂ ꯇꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ this that these those ꯍꯥꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯅꯪ ꯈꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ this ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯎꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯅꯤ ꯅꯥꯎꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯥꯞꯀꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯅꯥꯎꯟꯅꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ use to point out specific noun nounꯗꯣ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ to this book is mine to ꯁꯤ book ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯁꯤ this ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ that house is very all ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ house ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯇꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦ that ꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ these flower are beautiful ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯐ꯭ꯂꯋꯔꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯤꯁꯁꯦ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯤꯗ those students are from class 9 ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯗꯒꯤꯅꯦꯅ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯁꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯦꯁꯤꯚ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯔꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯄꯨ ꯇꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯄꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯦꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯟꯅꯦ ꯑꯣꯅꯔꯁꯤꯞ ꯇꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯦꯟ ꯏꯁ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯟ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯔ ꯕꯦꯛ ꯏꯁ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯇꯦꯕꯜ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯛ ꯂꯩ ꯃꯄꯨ ꯇꯥꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯕꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯄꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯇꯥꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯕꯤగ్ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯇꯥꯛꯏꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ
possessive determiner quantitative determiner na utoisi kari kari nomti yengse ko ma se quantitative determiner ko kai kai unai kan some many must little few enough several si jing ji uidune moi jing ji seasonal example nomti yengsi moi no tak to quantity ne sang kayam no haidune I have some friend ai gi maru khara lai some jina tak to ji kayam lai du khara lai du tak du na tra pasang there are many students in the whole the satra khara lai specific oina khara dil lai direct keno natra masing du tak tra ju khara lai heb tak tra sumaina aduga mu there is little kari water in the bottles sumaina ko si little zina kari oidune ba quantity oidune quantity temina oidune ko she has enough time to finish si enough sina kai ta to matam matam ko na na ba lai ri haidune ko sumaina akoina anamba matamda akoina khangakkadoise sigi adjective ta sigi determiner jida moini je yamna manaba haitare sije akoina quantitative adjective haira kanda su laloi da aduna ne moini je yamna mari lene yamna yena ye hairi je moini je man ban hen ban gidana ko aduna atai ken atai to khalorno just nang khangadoise sigi friends gi mamang da yauriba samje akoina karineba adjective ni natraga determiner ni hairam bakanda animak chungganeba ko fare adugi matungda amuk ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯤꯀꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯖꯜꯂꯤꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯔ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 1 2 3 ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯊꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯣ ꯇꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯞ ꯇꯨ ꯕꯔꯗꯔꯁꯦ ꯕꯔꯗꯔꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯔꯁꯤꯅ ꯇꯥꯏ ꯇꯨ ꯕꯔꯗꯔꯅ ꯁꯤ ꯋꯨꯟ ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯁꯤ ꯋꯨꯟ ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯁꯤ ꯗꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤ ꯔꯤड 3 book palari ahum pai hai he read 3 book hai sida 3 sina kari oire numerical determiner oire ko distributive determiner hai kana kari ba kari no sandu is every either neither ne refer to member of a group individually hai bane hadi ya group to the yaur ba mi jing the pull up oi hai ba ma amam da oi hai ba ma smaina nei na pa kam sam is student must bring a pen chhatra khudimang na pen amam por kada bani hai na tra sumaina shumai sine ka student ji mamang is laktra sman every child need love anga khudimak se nungsi bi darkar lai hai ni ko child je mamang de every happy re ko you may take either road ani mang duna apam bam sat pe hai have ne neither mu kare answer is correct anna pire ba answer khudimak to ani mak se mak la le have ne ko sumaina sizna bada moi jing sine nan khanga do ji moi gi het matung da नाउ लाकने है बसे ऐसी में सुखोई सोई ने काउ गनो को तो सी कांगबू जी करी दे चनमनो करम डेमोन्स्ट्रेटिव ते चनमनो हाइबदो अदु म काउ नो अतै दी या लाइव पोने को अदु ग मु सिगी इंट्रोगेटिव डिटरमिनर हाइब कांदा सी जुरा लाई कइन हाइबदो एकोइना सिगी बुक सिगी ममांग दा व्हिच बुक करम बुक नो व्हाट कलर करम कलर नो whose pen कनागे पेन नो who which book do you want karamba like no nang napami do hong bukan what color is your bag nang gi bag to kay masu no hong bukan aduga amana kari whose pen is this kanagi pen no hong bukan sumaina hujiki what which ko what which whose se asigi het matungda kari gumba noun la agadi ma se kari ne ko ne ba ko interrogative determiner si interrogative determiner sai ain hai bi do quantitative ki si chamanana sidasu interrogative adjective inu haine yeba moji adu samana ne no just mana sigi buksi mamang dale ramba je nan adjective ne haigera determiner ne haigera adu chap sida dum man rakne khena ba su le ro ko ani mak sung ne to emphasizing limiting determiner emphasizing natraga limiting determiner ani chamane ko si natraga si ko happen mamingi aduga si da su aikoina khanga du sin sai emphasizing da amata maktra emphasizing determiner amata maktra aduga cha mana du ni sisu ari imta hong bulai ro aduna ne moi aina hanchen hanchen hai je determiner kangbu siga na sai ki adjective kangbu siga moi si cha mana hai bidai haiman ma thok ta bai ta moi de khena je khache kakta ne khena ri ji aduna sidisu sa mare amaduga sa mane emphasizing na sizinariba moong do si sa mana sizinadone mana tawdoi kariba samna kan khara lumna lohon ba do I did it with my own and I put si ka tawjari ni ne ha this is the very place si mafam si makta da ne ha
we are studying in the same class akoi khudima iba akoi je class amata da kano tawribani tammibani habdo aduga muk she is the only child in the family family di go ina lairiba angang chi ma makhakta tani na sma emphasizing oi halaga oi ne ko su ai na si ki ong child gi mamang da hapai se only je emphasizing adjective ni haigera emphasizing determiner ni haigera ani bak mana ga ne ko aduga muk predeterminer sini akoina khangauduise predeterminer haisi khangauje nasagi aina type tu da haptabane ma tongan oina ma jemtang naina gena ko akoina predeterminer haisi kaino hakanda akoina maru oina general rule da haiduise determiner ani di laiminaba yade adjective ani di laiminaba yaye na haidoine aduga hujiki determiner amge adjective amge yawminaramadi adjective tu na noun gi mamang thamani adjective tu gi mamang da namuk determiner thangane haibane aduga si predeterminer haisina kaineba sisina determiner ama laina atopa determiner ama thamba yane karamba determiner da predeterminer kangbus a predeterminer is a word that come before a determiner like sigumba determiner the hairiba my hairiba this hairiba sigumba determiner kangbuse atopa hanege si le makanda atopa determiner mu hapsilak paire to limit the noun further hadi sigi the happy ba my happy base noun do limit uhenna ne hadi my hekan aigi ni her loretna adu abu ka hena further limit mana piramiba khara do limit oiriba khara do adudagi hena mo en specific oirak nangane samna example hari yang ji ko predeterminer la ani mathang determiner la ani mathang naw lak to ne kamal naw lak to ne samna kanda all hari both maru oina predeterminer oina season go hai jing ji kaino all both half double twice etc si khakta nate ko mam lai ri ko adu si khakta lawra khana yeng sai bane ko all the student hai the student are present hai bi abu to the ma hapsile all ma hapsile all sin hapsile all ji kai tare predeterminer tare my brother are doctors hai bi abu to both are hapsile both si kai tare predeterminer si determiner mi gi mamang da hapai ba si je predeterminer tare ko che the work is finish hai the je article natra determiner natra si gi mamang da kari hape hap se hape so hap se kai tare predeterminer tare he paid double the price he paid the price hai de bida double the price haidabun si gi the price ki mamang da double hai je la abne double ji kai tare predeterminer tare sumai toraga predeterminer su loisile na khang du ji predeterminer ji kari ne ba determiner amagi mamang da seasonary ba adugumba determiner dubu kari de ko ba predeterminer ko ba ko aduga comparison खिदंग यंग हौरसे बको एडजेक्टिव का डिटरमिनर की आइना या माने हाय रा दु सरकारी कई दन मोइनी खेना दुजे सिम द खंगौ फत्रने मा अमा दसु माना की अमा दसु माना की दुजी मोइनी जी करी दनो मोइनी खेनर का दुजे हाय अदुम खंगौ जे the determiner always come before a noun determiner di matam chupada noun amagi mamang da siznagare aduga while adjective may come before a noun or after linking verb yo koina khanga duisi determiner di noun mi mamang da compulsory season ani hamne tobudu adjective ti noun ki mamang da season ba na traga after a linking verb the season ba after a linking verb het ke she is beautiful like beautiful je kari ne ba adjective ne ba mai matung da noun lak pra lakte linking verb oi di she is ki matung da la ai sumaina kamai ta weba sumaina ma se noun ki mamang da laibi ai na traga linking verb tu ki matung da le su ai habene the determiner ki oina di compulsory before the noun lai ke da bane the adjective describe noun or pronoun by detailing their quality quantity or characteristics adjective na maru oina tawdu kari no hai kanda magi magun magi sang magi characteristics sing do describe tawraga ta ka doine ba noun dugi na traga pronoun dugi tawbu tabu sidamu yengo while determiner specify or limit the noun jiki maru oina determiner na tawdu je na ba tak na ba khona ka doine magi oina na ba tak na ba khona ka doine limit oina ka doine ama one hai kanda loire two hai kanda two boy hai kanda two di hen be ade na sumaina akakna bi oina hai na ba khona ka ni plus ma di describe taw na khona ro hai limit oina khona ni plus kari tawni ma di noun khaki mamang de ne ma thamdu tam pronoun ki kai ki karte yaw ro ma di only noun ne na sai gi adjective hai ka da noun amsung pronoun ki magun phong tok pa wahai du bu adjective ko hai gi dro sumaina determiner sidi noun ki sumaina magun phongtok pa hairo ne magun phongtok pa hai gera natrana ma akakna batak pa noun ki akakna batak pa wahi dubu determiner kawi
just นั่งขังดูอามันนะ noun pronoun โอ้ยด้วยนี่ไอ้ไหนนี่เสอามันนะ noun ขังตัวโอ้ยด้วยนี่ขังก็การมัน noun ขังตัวโอ้ยด้วยป่ะnoun ขังตัวโอ้ยจีน่า determiner หูจิตาหิเจ noun and pronoun โอ้ยด้วยนี่การบ่า adjective สมัยตัวขังเสบก็ okay thank you for watching see you again in next video bye bye